laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أيها الإخوة الفضلاء ويا أيتها الأخوات الفاضلات أحييكم بأحسن التحية وأسلم عليكم بأجمل التسليم قائلا لكم حبا واحتراما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب فيتى الله سبحانه وتعالى فانكو الله عز وجل هندو يتورن وفدي ميري kanko Allahu tabaraka wa ta'ala nemin do e meden nemaji mawdi nemaji di tawata anda ittiri majji sina kanko Allahu jalla wa ala goto eden jarna mo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala e dow dendangal dido mojjereji makko kanko Allahu di o wadani en den seedo wonde rewetedo e gonga ala handudo e dewal foddi e maggal tawakkala rewdo o nafitoray kala salido o lorritoray sina kanko Allahu jalla wa ala den seedo wonde nelano on Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko be jiyabe Allahu subhanahu wa ta'ala ko be nelabe makko kanko Allahu azza wa jalla yo Allahu subhanahu wa ta'ala beydu mantore makko den e kisal makko ngal e dow mabbe kambe e beedo yimbe nder suudu mabbe e dendangal sahababe mabbe ben e kala neddo artudo jogiti odo sunna mabbe ha nyalande dargal ara yeso dum inen salmondira ngodo salminago islamu yankewo ngodo salminago burgol labede e dendaningal salminago jidin kadhalika hidin hiwrondirango do hiwrango go tawata ko kango buri e moƴƴude dendangal hiwrangoji din dum woni wi'ugol assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jomi meden tabaraka wa ta'ala o subi godo salminango wonande beedo gomdimbe mo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala ka gurdam aduna do wa kadhalika o subi kadi ngodo salminango wonande
ɓeeɗo jiyaɓe makko yiɓɓe makko waliyaɓe makko natoyeɓe ka aljannaji makko wana o wiiri non kanko Allahu jalla wa ala wonde wa tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam e aya go o wi wa tahiyyatuhum fiha salam ara yeso ɗum insha Allahu jalla wa ala بعونه تبارك وتعالى وبتوفيقه ونفضل درندن نون hande findintingol yoga e ko yowondire e ngaldo desal ara insha Allah mawdu'u meden on unwanu makko on ko al-hathu على الزواج بمعنى رردingol wakkilingol ko wiete kon resugol ko wiete kon jombugol wannan ngide ngandi dum don ko huune ne tawata Allah subhanahu wa ta'ala o rerdini dum e nokkeli hewudi kaner qur'anare makko teddunde ونون نلانو صلى الله عليه وآله وسلم كم بكدي برير دي نيدون نوكيلي هيو دي كسنة ما بسلو دو هنتيدو أردي بمؤجب من هور مودون جلي بيدو صحابا بن ها ابن جوكي تببي نقول لا ونقول بونو امودو وني سنة نلانو صلى الله عليه وسلم ha hewti e odo zamanu meden be serali hibe rerdindira hakkunaji mabbe jogitagol koko wiete ngal do dewgal koko wiete resugol wadi non koko innetedo az-zawaj bi ma'ana resugol o hunde ne tawata Allahu jalla wa ala o wadi e mayre naforeji molanade o wadi e mayre moƴƴereji hewudi di tawata neddanke on si tawi hawri o jogitike dum don bi idnillahi jalla wa ala dindon moƴƴereji di tumbondiray ka makko dindon naforeji di tumbondiray ka makko si tawi hawri innama az-zawaj karmo koɓɓen kay islam no waɗani ɗum ta'rif ɓe jonni ma'ana muɗungol lugatan e ma'ana muɗungol istilahan ay bi ma'ana shar'an si tawi innama az-zawaj lugatan ko al-iqtiranu wal-irtibat wana imam ibn manzur be makiri non ka deftere mabbe wietende lisanul arab be maki si tawi hawri innama az-zawaj ma'na mudun ka hala arabu ko duwani al-iqtiranu takkindirgol wal irtibat kanyum may habbindirgol ko duwani ma'na az-zawaj ka hala arab amma si tawi hawri yahama ka sharia dina islam ulama uno addi ta'rifatiji dududi di tawata si tawi hawri di mobindirama di hota e ma'na goto walla di hota e ma'naji di tawata ko battondirdi al Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu jalla wa ala ka az-zawaj mabbe be maki wonde ko innete az-zawaju shar'an ko doni ta'aqudun bayna rajulin wa imra'atin yuqsadu bihi ay yastamti'a kullun minhuma bil akhar وتكوين أسرة صالحة ومجتمع
muslimin. Ambe Sheikh Usaimin be maki wonde ko innete az-zawaj ka sharia dina islam ma'na mudum on ko dum woni humindirgol bi ma'na haɓɓindirgol hakkunde gorko kanyumma e sonnajo tawa nden ɗon haɓɓande ko faanda e mayre ko nde goto kala e maɓɓe dakmitoto e ɗimmojo muɗum on ma'na muɗum fi yo dago goto kala e maɓɓe yo dakmito e oya kanyumma e sincugol laatina ɓengure nde tawata ko ɓengure moƴƴunde e moɓugol kadi dental ngal tawata ko dental julɓe. Si tawi hawri en taskike moƴƴa oɗo ta'rif en tawa jakayo si tawi hawri innama desal innama dewgal innama jombugol haray wana hunde wotere nde tawata ko nde jama ɓurɓe ɗuɗude ɓe waɗi ka haqqille muɗum wana nden ɗon tu woni ko faanda e muɗum ma'ana muɗum dagodirgol hakkundaje muɗum tawa goto kala wawai dakmitade e oya ɗum ɗon ko hunde nde tawata ko fanunde molanande ka dewgal kono wana ɗum non tum faanda on waɗi si tawi kamɓe cheikh on alayhi rahmatullah ɓe takki yeeso ɗon wa takwini usratin salihah bi ma'ana laatingol darna ɓengure nde tawata ko ɓengure moƴƴunde ko yo taw an neɗɗo mo tawata ko a resowo on e an sonnajo mo tawata ko a reseteɗo on tawa goto kala e moɗon no jiya e anniye makko on ko o woni e resirde walla ko o wona e resirede fi honɗum yo o wonu sabu ha heɓo ɓengure nde tawata ko ɓengure hulende allahu subhanahu wa ta'ala ɓengure nde tawata ko jogitotode deftere makko nden kanko allahu azza wa jal kañum may sunna nelaɗo makko alayhi salatu wassalam bi fahmi salafi hadihi l umma tawa kono ɓeɗo ardiɓe moƴƴuɓe ɓe faamiri tawa an neɗɗanke on no jeeya e fanunde maɗa nden yo taw ɗeɗo mofte nelaɗo alayhi salatu wassalam an kadi a jeyete e wonayɓe sabu ha mofte ɗen ɗe ɗuuɗa ha ñalande dargal fiyo kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam yo tawe e mofte ɗe ɓe mantoroyta ɗen e dow annabaɓe ɓen e dow moftali luttuɗi ɗin tawano tawa e ɓenɗon an kadi ɓe wonɗa sabu ha ɓe wooda ne'uɗa ɓe needi ndi tawata ko needi wonayndi sabu ha ɓe notoroyo e mofte nelaɗo muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Idan aray ko ɗum ɗo woni ko wiyete azzawaj ka sharia dina islam ko ɗum woni ta'aqudun bayna rajulin wa imra'atin yuqsadu bihi an yastamti'a kullun minhuma bil akhar wa takwinu usratin salihatin wa mujtama'in muslimin ndowni ma'na az-zawaju shar'an sendari moƴƴa en taskike deftere Allah subhanahu wa ta'ala den woni ndeɗo qur'anare teddunde kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo gollitiri ton oɗo lafdu az-zawj o addi mo tawi ko e ma'naji ɗi tawata ko ma'naji sirtuɗi nokkugo kanko Allahu azza wa jalla o jamtoto fi az-zawj hara ko o faandi ko as-sinfu wan-naw'u mana muɗum hara ko o faandi ko noone on kañum ma e sifa on Allahu jalla wa ala o wi ka qur'anare makko teddunde ka suratul hajji o wi wa tara al-arda hamidatan fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat warabat wa anbatat min kulli zawjin bahij oɗo zawj fa anbatat min kulli zawjin ay min kulli naw'in wa sinfin bahij mana muɗum ndiɗo leydi a yi'ay ndi sanga ka tawi ɗon ko ceeɗu
hara hindi yori ken hattirde yorugol hakke ko ndi yori kon hindi fecci o wi si tawi hawri men saajini ndiyan ɗan e hoore mayri kayri leydi ndin hande kadi ndi dimboto ndi memmino ndi towita sabanede makko ndi yari kon ndiyan Allahu jalla wa ala o wi kayri leydi ndin on saati ndi funna non noneji puɗi ɗi tawata ko puɗi ɓendayɗi Allahu subhanahu wa ta'ala o janti ɗo o banginani en wonde oɗo zawj bi ma'ana ko as-sinfu wan-naw ko none woni kanko tabaraka wa ta'ala ko o faandiɗo ko wana non kanko Allahu jalla wa ala o jantori sifa muɗum kadi e ngolɗo cortewol teddungol woni ka suratu an-nahli kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi e ka suratu ash-shu'ara afwan o wi wonde awalam yaraw ila al-ardi wama anbatna fiha min kulli zawjin karimin o wi e ɓeɗo kamɓe ɓe yi'ali e ndiɗo leydi e koko menen men funni e mayri kayri leydi ndin immorde e noneji ɗi tawata ko noneji puɗi tedduɗi min kulli zawjin karimin ay min kulli naw'in wa sinfin karim ko wana non kanko subhanahu wa ta'ala himo gollitiri sifa muɗum ka suratu yasin o wi subhana alladhi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun ay subhana alladhi khalaqa al-azwaja kullaha ay al-anwa'a mana sena yewodanimo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala taguɗo noneji ɗin ɗi dendangal majji immorde honɗum e ɗiɗo mummunteji immorde honɗum e ɗiɗo puɗi immorde e kamɓe tigi yimɓe ɓen e wonkiji maɓɓe ɗin a yi'ay noneji e maɓɓe kanko Allahu jalla wa ala tawi on ɗon azwaj ko faanda e makko ko anwa ko wana non ardi ka suratu safat kanko Allahu jalla wa ala o wi uhshuru alladhina ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون أي احشروا الذين ظلموا وأزواجهم معنى مولو وأنواعهم وأشكالهم موبي بيرو يمبي بتوتا كو يمبي شركة نوبي كنغورنا أدونا لو يمبي بتوتا كو تونيا نوبي كنغورنا أدونا لو moɓeɓe kamɓe e noneji maɓɓe ɗin bi ma'ana kala ɓe tawata ko wawɓe wa maɓɓe moɓon ɓe pewtinonɓe ka yite jahim darnonɓe ko waɗi non ko ɓe landiteteɓe ɓe mari lande ɗe tawata ko ɗe ɓe landete idan ɗum ɗo e ko wona ɗeɗo ayeje ka qur'anare makko kanko Allahu subhanahu wa ta'ala imo janto tawata si o jantike oɗo zawj harafanu nende ma'na muɗum on ko an-naw'u was-sinf no arano keli go ka o jantoto kanko Allahu jalla wa ala tawa ma'na on ko fanda ko al-qarin bi ma'na ko wondi do on wana o wiri no wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka al-jannata ay wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka bi ma'na wa qarinatuk an adam alayhi salatu wassalam hudu an e sonnajo maɗa o woni wondiɗɗo maɗa mo takkodirɗa on ka nder aljanna ɗo wana noon kanko subhanahu wa ta'ala ko o wi ya ayyuha nnasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha ay wa khalaqa minha qarinataha ma'ana mum ɗon ko alqarina ko ɗum waɗi kanko Allahu jalla wa ala o janti sifa muɗum kadi e nokkeli goo wana ka o wi kanko Allahu subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ay ma'na muɗum ko qur'ana idan haray si tawi hawri oɗo kalima oɗo lafdhu az-zawj o taskitama moƴƴa ka deftere makko kanko Allahu jalla wa ala si tawi hawri en daari en taskike moƴƴa en taway fof na ma'ana goto woni ko ardata aray
koko yowondiri e ngal ɗo desal e koko wiyeteɗo azzawaj ko hunde nde tawata ko mawnude moƴƴaka sharia Allah subhanahu wa ta'ala ko hunde nde tawata ko marnde martaba molanaɗo ka sunna nelaɗo on Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko waɗi Allahu jalla wa ala no jiha e ko o waɗi jiyadunge min ayatihi addallati ala qudratihi wa hikmatihi waɗugol makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala shar'ingol makko kanko Allah azza wa jalla koko wiyeteɗo azzawaj ngal ɗo desal ngal ɗo dewgal Allah jalla wa ala o wi'e wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah o wi inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun anko Allahu jalla wa ala o wi wa min ayatihi ay addallati ala qudratihi wa hikmatihi no jiha e kaweji makko e alamandeji makko ɗi tawata ko tindinayɗi hattande makko kanko Allahu subhanahu wa ta'ala wawugol makko kanko Allahu jalla wa ala e ñeeñal makko ngal kanko Allahu tabaraka wa ta'ala an khalaqa lakum min anfusikum azwaja nde tawta kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o tagani on min anfusikum Imam al-Qurtubi ɓe maaki ka tafsiru maɓɓe al-jami'u li ahkami al-Qur'an wonne oɗo ma'ana ko faanda kon an khalaqa lakum min anfusikum karmo koɓe tafsiruɓe no mari konguɗi e muɗum no jiha e muɗum an khalaqa lakum min anfusikum ay bi ma'ana an khalaqa asla an-nisa'i min nafsi abikum adama alayhi salatu wassalam ani kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o tagude lasli ɓeɗo sonnaɓe woni yumma meɗen Hawwa o ittiɓe e baba e meɗen Adama alayhi salatu wassalam ma'ana go ɓe maki wonne an khalaqa lakum min anfusikum ay min shaklikum wa naw'ikum nde kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o tagani on immorde e none moɗon on bi ma'ana ɓandinke sifa moɗon o waɗi ɗum azwajan sonnaɓe wonande on tawi kanko Allahu tabaraka wa ta'ala no jiha e ko waɗani ɗum litaskunu ilayha fiyon aru deejon e maɓɓe kamɓe sonnaɓe ɓen ma'ana muɗum haqqille moɗon ɗen onon ɓeɗo worɓe tawaɗe deejay e hedde maɓɓe kamɓe sonnaɓe ɓen ɓerɗe moɗon ɗen deejay e maɓɓe kamɓe sonnaɓe ɓen maapu kala maapu ko heɓuɗon ka yaasi si tawi hawri on hewti on tawiɓe kamɓe sonnaɓe ɓen ɓe wonanay on deejere molanade ɓe wonanay on kamɓe sonnaɓe ɓen ɓuttu ɓernde o wi wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma kamɓe e imam Mujahid kanyumma imam al-Hasan al-Basri rahimahumallah ɓe maki wa ja'ala baynakum mawaddatan ay jima'an wa rahmatan ay waladan bima'ana kanko Allahu o waɗi hakkundaji moɗon mawaddatan ɓe maki ma'ana muɗum ko jima'an ay ko rendigu ngu tawata ko feƴƴengu ngu hakkundaji moɗon ɓe maki wa rahmatan ay waladan ko ɓiɗɗo mo tawata ko iwowo on battane e ngu rendigu ngu tawata ko feƴƴengu ɗum Imam Suddi kamɓe ɓe maki alayhi rahmatullah wa ja'ala baynakum mawaddatan ay mahabbatan wa rahmatan ay shafaqatan kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o waɗi hakkundaji moɗon mawaddatan ɓe maki ma'ana muɗum ko mahabbatan giggol e wa rahmatan e yurmende ɓe maki ay shafaqatan bi ma'ana ko newende gorko on newano kañum sonnajo on wa nafsu shay'in sonnajo on kadi newano gorko on tawa goto kala e maɓɓe no hinno ɗimmojo muɗum on goto kala e maɓɓe no yurme ɗimmojo muɗum on Allahu tabaraka wa ta'ala se ndari en taway kanko Allahu jalla wa ala asli dewgal ngal himo waɗi piiji tati nder ton si tawi hawri ɗin ɗon piiji tati goto kala e resindirɓe ɓe reni ɗin ɗon piiji tati dewgal maɓɓe ngal feƴƴay tawa pellet ko e hoore
ɓuttu ɓernde tawa pellet ko e yiɗindirgol tawa pellet ko e faalindirgol woni ko dewgal maɓɓe ngal feƴƴata hunde aranere nden koyo sonnajo on jaɓu wonde pellet ko kanko woni mawdi'u sukuni li zawjiha bima'ana kanko woni nokkure ka tawata gorko makko on ko ɗon woni ko deejata ma'ana muɗum koyo wonu sonnajo yankinaniɗo oɗo gorko makko sonnajo ɗoftiɗo oɗo gorko makko fodde o yamirali mo ko lundi sharia islam hara o wonali mawnintiniɗo o wonali ƴaggowo e dow makko o wonali yennowo mo o wonali bima'ana dartotoɗo mo o wonali sonnajo mo tawata ko sonnajo sandal ɗuɗo e hoore modi makko bal ko yo wonu sonnajo newiɗon sonnajo ɗatuɗon sonnajo mo tawata ko ɗoftiɗo allahu subhanahu wa ta'ala wa kadhalika oɗo gorko kadi e hoore muɗum o jaɓa wonde pellet ko sonnajo makko o woni nokkure deƴere makko nde tawa kanko gorko on kadi o wonali gorko mo tawata o haajaka o e oɗo sonnajo makko bal kanko ko yo wellitu gite makko ɗen e sonnaɓe janamɓe ɓen ka yaasi ko yo dakmito e hitoji sonnaɓe janamɓe ɓen ka yaasi ko yo o jokku sonnaɓe janamɓe ɓen ka yaasi tawa oɗo sonnajo makko haaju makko ala e makko bal ko yo goto kala e maɓɓe wawu faamude ɗum ɗo o jogito kadi o jaɓa wonde ko sonnajo o woni mawdi'u as-sukuni lirrajuli hunde ɗimmere nden ko allahu tabaraka wa ta'ala waɗi kon tawi si renama dewgal ngal welay kanko allahu jalla wa ala o waɗi hakkunde resindirɓe ɓen ɗiɗo giggol ngol ɗo giggol no hani goto kala e maɓɓe yo renu ɗum on waɗi si tawi hawri nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ko ɓe yamiri eyyen jombu ko ɓeɗo sonnaɓe ɓe tawata ko ɓe yiɗuɗen tawa kamɓe sonnaɓe ɓen kadi hiɓe yiɗi mana muɗum sharia dina kan no sali yo gorko on o force kanko gorko on o jomba sonnajo mo o yiɗa ko wana non kadi sharia dina kan no sali yo sonnajo on o force yo o jaɓu gorko jomba mo tawata kanko sonnajo on o yiɗamo onnon no jeeya e shartiji sellugol dewgal ngal tawa no woodi ko wiyete kon arriba baynal mutazawwijayni tawa gorko on imo yiɗi sonnajo mo o faala jombude on wa nafsu shay'in sonnajo on no yiɗimo kanko gorko on kadi hara hay e goto e maɓɓe wana doola ɗum ka hedde yimɓe muɗum ɓen hay goto e maɓɓe wana forsa ɗum wana kambana ɗum ka hedde yimɓe muɗum ɓen si tawi hawri ko ɓe yiɗidirɓe allahu tabaraka wa ta'ala o wi asli on himo waɗi e dewgal ngal ko wiyete kon almawadda bi ma'ana yiɗidirgol giggol molanagol tawa gorko on no yiɗi sonnajo makko on sonnajo on kadi no yiɗi gorko makko on si tawi goto kala e maɓɓe jaɓi renude ɗum ɗo gorko on jaɓi wonde ka tawata sonnajo o yiɗay mo sonnajo on kadi jaɓi wonde ka tawata gorko makko o yiɗay mo badama na ko lundi sharia dina islam dewgal maɓɓe ngal wonay dewgal ngal tawata ko dewgal hentingal dewgal ngal tawata ko labagal hunde tammere ko allahu jalla wa ala waɗi e muɗum kon ko arrahma bi ma'ana ko yurmene nden ko yo gorko on o yurme oɗo sonnajo mo o resi sonnajo on kadi e hoore muɗum yurme oɗo gorko mo tawata ko resuɗomo se ndaari moƴƴa en taway wonde kala ka tawata yimɓe no sirtude kala nokku mo tawata cergal no tabitude hakkunde resindirɓe ɗiɗo en taway ko gotel e ɗiɗo piiji tati woni ko boni addi haa si tawi dewgal ngal hingal lancade wonnon iblisu alayhi la'ana kanko kadi ko honɗum woni ko o ɗaɓɓata ko allahu tabaraka wa ta'ala waɗi ɗo hakkunde resindirɓe ɓen ɗiɗo piiji tati ɗi tawata ko tugale molanaɗe tabintinayɗe ngal ɗo dewgal kanko kadi ko ɗen ɗo woni ko arata fiyo yirbinde wonnon no jeeya e ko ɓurata mo welde kanko iblisu alayhi la'ana tuma nde tawi yimɓe resindirɓe hara ko jombindirɓe dewgal sunna e faridda yo ngal ɗon dewgal ngal lance hande kadi goto kala e maɓɓe wona feere ɗum ɗon no jeeya e ko ɓurata mo weltinde kanko iblisu alayhi la'ana wonnon ɗum no tabiti hadise mo tawata ko hadise mo imam muslim ɓe filli ka sahihu maɓɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki iblisu alayhi la'ana si weeti dimbi o ƴettay danki makko kin
kanko iblis waro o fengaki bi maana o darnaki e maayogo e maaje ɗen. Si tawi hawri o waɗi danki makko kinɗon yeeso ɗum o sogga ɓikkoye makko koye woni sheytanuji ɗin yo koye yaltu koye jinda e aduna on koye fitina ɓiɓɓe adama ɓen koye majjina ɓe. Si tawi hawri kañum sheytanu koye yalti kikiɗe ka artugol makko e gotum kala si ari ko waɗanaymo kanko iblisu alayhi la'na kontrandi ko honɗum woni ko kum feƴƴinoyi. ɓe maki wonde gokkungo aroyay innamo kanko iblisu alayhi la'na wonde ko woni sabu ha yimɓe ɓe tawata ko weldirnoɓe sabu allahu subhanahu wa ta'ala ko woni sabu ha ɓe lanki ɓe haɓi few. ɓe maki wonde iblisu alayhi la'na o inna kun ɗon hay hunde kun gollal. e riwaya goo wonde o inna kun wonde ku wakkilike kun golli. yeeso ɗum gokkungo kadi ara e sheytanuji ɗin innamo kankun golle makkun on e nder nyallal koko woni sabu ha kun sowwen sini hakkunde sonnajo janano kañumma e gorko janano ɓe waɗi zina hakkundaji maɓɓe. e riwaya goo ɓe maki iblisu alayhi la'na inna wonde kun gollali hay e hunde. e riwaya goo o wiya kun golli. o gokkungo ara e sheytanu koye kun inna wonde kankun golle makkun ɗen e nder nyallal ngal ko dewgal ngal tawata ko humiranongal qur'ana e sunna, dewgal sellungal ken hakkunde jommindirnoɓe ɗiɗo kankun ku yeyi kun cokonnike ngal ɗon dewgal ha kun woni sabu dewgal ngal lancike fewgal boni. ɓe maki iblisu alayhi la'na o weltano kun ɗo hattirde weltagol o ɗetta kun o joɗɗina kun takko makko ka danki makko. kanko iblisa o itta kufune makko on o hippa kun o daro o inna kun wonde hande on heɓaki hay e goto golluɗo golle ɗe tawata ko golle moƴƴuɗe hedde am mi welayɗe lan hewtitima an. nono holla wonde no jeeya e ko ɓuratamo welde kanko iblisu alayhi la'na wonugol sabu ha dewgal ngal hele hakkunde yimɓe ɓe tawata ko dewgal ngal andanɗa hoore maɗa wana hana ngal helede ka sharia dina islam. idan ɗiɗo ko piiji ɗi tawata allahu subhanahu wa ta'ala o waɗiɗi e ngal ɗo dewgal haray neɗɗo kala neɗɗo sino faala yo dewgal makko ngal tabitu yo ngal luttu haray ko yo wakkilo o reena ɗiɗo piiji tati hara hay gootum e ɗiɗo piiji bonirani mo kanko gorko on wa nafsu shay'in kanko sonnajo on. allahu jalla wa ala o wi wonde ɗum ɗo koko o jantiɗo bi ma'ana tagangol worɓe ɓen sonnaɓe waɗa dewgal hakkunde maɓɓe ngal tawata ko marngal giggol kañumma e yurmede o wi inna fi dhalika la ayatin li qaumin yatafakkarun. ɗum ɗo pelletno e muɗum alamadeji molanaɗi e kaweji mawɗi wonande ɓe yimɓe ɓe tawata ko ardinayɓe haqqillaji muɗin ɗin ɓe miijito ɓe taskito hattirde taskitagol. ko wana non kanko allahu tabaraka wa ta'ala ngal ɗo dewgal o mawniningal kanko subhanahu wa ta'ala o holli e wonde ko nema makko molanaɗo kanko allahu jalla wa ala mo o nemini e dow meɗen enen ɓeɗo jiyaɓe makko. allahu subhanahu wa ta'ala o ɓanginani en ɗum ka qur'anare makko teddunde ka o jantoto ɗiɗo nemaji makko ɗi o nemini e dow meɗen o wi wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibati o wi afa bil batili yu'minuna wa bi ni'mati llahi hum yakfurun. kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi wonde ko allahu joomi moɗon dey woni ko waɗani on immorde e none no wawɗon ɗon bi ma'ana immorde e sifaɓe moɗon ɓandinke sifaɓe moɗon o waɗani on sifa ɓenɗon sonnaɓe onon ɓeɗo worɓe. wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja o wi wa ja'ala lakum o waɗani on kadi min azwajikum immorde e ɓenɗon sonnaɓe moɗon banina ɓiɓɓe wa hafadatan kañumma e taniraɓe o wi wa razaqakum o arsiki on min at-tayyibat piiji ɗi tawata ko piiji laaɓuɗi dagiɗi kanko allahu jalla wa ala ɓawo jantike ɗiɗo o wi afa bil batili yu'minun wa bi ni'mati llahi hum yakfurun. e ɓeɗo yimɓe yedduɓe kamɓe e kamɓe ko ndeɗo mere woni ko ɓe gomɗinta
oɗo shirku kamɓe ko ɗum ɗo woni ko ɓe gomɗinta e nguɗo keferagu wa bi ni'matillah nema allahu tabaraka wa ta'ala mo nemini ɓe on woni nde ɗo qur'anare e nelano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam oɗo tawhid kamɓe ɓe daro ɗum ɗon ɓe yedda ɗum ɗon ɓe salo ɗum idan o ɓanginani en e oɗo aya wonde ngal ɗo dewgal ɗum ɗo ko ni'matun azimatun jalilatun min allahi jalla wa ala ibadi ko nema mo tawata ko mawɗo molanano immorɗo ka makko kanko allahu subhanahu wa ta'ala e dow ɓeɗo jiyaɓe makko wannon koko wiyete dewgal ɗum ko sunnatun min sunanil mursalin bima'na ko sunna jeyaɗo e sunnaji ɓeɗo nelaɓe makko kanko allahu subhanahu wa ta'ala allahu on o wi nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya o wi gomɗide menen men neli nelaɓe ko attima am muhammad alayhi salatu wassalam ɓen nelaɓe ɗon min waɗani ɓe sonnaɓe min waɗani ɓe kadi geɗal ɓe imam al-qurtubi ɓe maki ka tafsiru maɓɓe wonde ko woni sabu tippagol oɗo aya tedduɗo ko ɓeɗo alyahudankoɓe daruno ɓe ayibini nelaɗo alayhi salatu wassalam sabanede makko nelaɗo on jombayno kon ɓe dari ɓe wi wonde nahnu la nara hadha ar-rajul nahnu la nara himmata hadha ar-rajul illa fi an-nisa'i walau kana nabiyyan la shaghalathu an-nubuwwatu 'ani an-nisa' ɓe inni menen mi yi'ali oɗo gorko mi yi'ali himme makko si wona e fiɓe ɗo sonnaɓe si tawi non hawri pellet ko goonga ko annabajo wonno modi hilnayno mo annabaku ngu yottinangol annabaku ngun e ɓeɗo yimɓe ɓe faama ɓe anda ko honno allahu jalla wa ala rewirte o terto e moɓindirgol sonnaɓe ka makko ba kamɓe alyahudankoɓɓen ɓe wowli ɗum on sati allahu tabaraka wa ta'ala jabori ɓe oɗo aya o wi walaqad arsalna gomɗide menen men neli rusulan nelaɓe ɗuuɗuɓe qablaka ko attima am muhammad alayhi salatu wassalam ɓen nelaɓe ɗon wa ja'alna lahum min waɗani ɓe azwajan sonnaɓe ɓe wonnuno e muɗum wa dhurriyatan kañumma e geɗal ɓe no jiya e ɓen ɗon nelaɓe ɓe tawata ko marnoɓe sonnaɓe ɗuuɗuɓe annabi dawuda alayhi salatu wassalam kadhalika annabi ibrahima alayhi salatu wassalam idan hollugol wonde ɗum ɗon ko hunde nde tawata allahu tabaraka wa ta'ala waɗinde ko sunna jeyaɗo e sunnaji ɓeɗo nelaɓe makko ɓeɗo annabaɓe makko kanko allahu subhanahu wa ta'ala o waɗi si tawi o yamiri tigi kanko allahu jalla wa ala ngal ɗo desal ka qur'anare makko teddunde o wi fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu kanko allahu subhanahu wa ta'ala o wi wonde rese jombe ɓen welayɓe on e sonnaɓe ɓen ɓe ndaruɗon tawɗon pellete hiɗo yiɗi ɓe hiɓe walano on e dewgal tawi ko ɓe jogitiɓe dina jomi moɗon kan tabaraka wa ta'ala o wi rese ɓeɗo jombe ɓeɗo jommon ɗiɗo walla jommon ɓe tato maɗum jommon ɓe nayo si tawi non hawri on huli nunɗugol hakkunde maɓɓe kamɓe ɓeɗo sonnaɓe haray ko pellet wakkile ha waɗon sonnajo goto maɗum sah ɗaɓɓon e ɓeɗo ɓe jeyirɗon ñaame moɗon ɗen woni ɓeɗo horɓe moɗon jogitoɗon ɓenɗon ɓe tawata o wawai dakmitade e maɓɓe haysi tawi hawri dewgal ala hakkundaji moɗon yomi meɗen tabaraka wa ta'ala o wi ko ɗum woni ko ɓannata on fi wata on wonu yimɓe ɓe tawata ko ɓe oñiɓe ay kanko allahu subhanahu wa ta'ala o yamiri ɗo gorko on si tawi hawri mo yiɗi imo wawi jombude sonnaɓe ɗiɗo simo yiɗi o waɗa ɓe tato simo yiɗi o waɗa ɓe nayo si tawi hawri shartiji ɗin ɗi timmirimo amma noon si tawi hawri shartiji ɗin ɗi timmiralimo jomi meɗen tabaraka wa ta'ala wi hara yo wakkilo o jogo sonnajo goto ɗum ɗo ko yamirore immorde ka allahu subhanahu wa ta'ala on waɗi si tawi cheikh ibni bas ɓe maki alayhi rahmatullah
wana fatwa ngo woniri non ka mawqi mabbe be maaki wonde kala manin neddo mo tawata ko waddo inkar ko wiyete ko mashru'iyyati ta'addud az-zawjat bi ma'na kala salido innudo wonde pellet shar'inaka resugol sonnabe gila e dido ha tato hanayo o wi wonde dum don ko hunde bonde o aybini dum don o wi wonde dum ko hunde nde tawata nundal ala e mudum ko pellet kanko neddankion o wona kefero sabanede madum sabu honnum kanko neddon ko dartagol ko Allah subhanahu wa ta'ala shar'ini kanko Allah subhanahu wa ta'ala o dagin idan si neddo wi'i wonde dum don dagaki madum o wi'i wonde toñeno e mudum madum kanko neddo o wi wana hunde moƴƴere ko hunde bonde o aybini dum no wana sabu ha kanko neddo o yalta e kaado diina islam o wonta neddo mo tawata ko neddo murtudo neddo mo tawata ko neddo kefero kanko Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri kadi hayin ko wiyete ngal do dewgal o wi wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa ima'ikum yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi kanko Allahu azza wa jalla o wi wa ankihu ulama be maki wonde mana ko woni do fewtinabe ngoldo kongol ko beedo al awliya beedo be tawata ko dewtibe fiyakuji kanyum beedo wonbe ley mabbe foti non ko baabe ngon tigi walla foti non ko bappa makko manum ko baabe makko mawro walla ko koto makko e ko nandi e sifa bennon be tawata ko wiete den al awliya ko be woni ko fewtinaado Allahu tabaraka wa ta'ala o wi wa ankihul ayama minkum o wi resine dey beedo be tawata ko be ala ben sonnabe e modon e be ala ben kadi modibbe e modon bi mana ko inete al ayyam kon gorko mo tawata o ala few sonnajo walla sonnajo mo tawata o ala bodi Allahu jalla wa ala wi beedo gorko o walle mo ha o heba sonnajo kadhalika sonnajo on kadi walle mo ha o heba modi hara goto e mabbe luttirali ni kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o watti don kadi hay beedo be tawata ko be jirda nyamo madangon woni maccube manaben was-salihin min ibadikum wa ima'ikum min ibadikum wa ima'ikum ay was-salihin beedo mojjube karbo ko be tafsir gobe maki wonde mojjube ben e beedo jiyaabe modon kanyum may horbe modon ko ben gomdimbe e mabbe be tawata be jabi kaado diina islam Allah subhanahu wa ta'ala o hollido yamirore bi ma'ana de tawata ko fewtinande beedo waliyaabe beedo dewtibe alhaliji fiyakuji beedo wonbe sengole mabbe o wi yobe wallito beedo worbe be tawata be ala bengo haabe jomba yobe wallito beedo sonnabe be tawata be ala modi haabe jombe o watti don hay beedo be tawata ko be jiyaabe ben don kadi jeyibe be ben tigi yo wakkilo wallitobe kambe mojjube be woni gomdimbe mabbe ben foti non ko worbe mabbe be walla ko sonnabe mabbe ben haabe heba kambe kadi mo be takkondirta e mudu yomi meden tabaraka wa ta'ala o wi iyakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi o wi wonde si tawi hawri be laatike ko be wasidube haray Allah tabaraka wa ta'ala o ettani be kanko garanti wonde o aldinay be kanko subhanahu wa ta'ala immorde bural makko ngal wadi si tawi odo sahabajo teddudo Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu kambe be makuno afirugol odo aya bi maana jonnugol maana makko on be rirdini be maki wonde ati'u Allah tabaraka wa ta'ala fima amarakum bihi minan nikahi yunjiz lakum ma wa'adakum min al-ghina be maki dofte Allah subhanahu wa ta'ala e konko o yamiri on e jombugol si tawi hawri on wakkiliki on jabi o wadi dum kanko subhanahu wa ta'ala kadi o latina nay on konko o fodi on e aldingol on bi maana o aldinay on o okkay on kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko surroro onon e ben gureji modon ni ko non ko fodore immorde ga makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala dum wadi
tawi hawri Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu kamɓe tigi ɓe maaki wonde iltamisul ghina fin nikahi ɓe maaki ɗaɓɓe ko wiyete kon alɗugol e jombugol ngol bi ma'ana si tawi ɗon faala alɗude jombe si tawi on jombi Allah subhanahu wa ta'ala mo ɗettani on garanti wonde pellet o alɗinay on. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kamɓe ko ɗum ɓe maakuno wonde hiɓe haawi on neɗɗo mo tawata ko saliiɗo jombude tawi ko o salori jombude ko nodditagol kulol baasal ɓe maaki tele Allah subhanahu wa ta'ala ɗettanimo garanti ɓe maaki wonde inni la a'jabu الرجل الذي يعبى عن الزواج مخافة الفقر بماكي والله جل وعلا يقول في كتابه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله بماكي وند كان بدون نهوني بمؤيا كوكاوي متوتا هما ونني بكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونن لانه صلى الله عليه وآله وسلم كم بتجيب ما كان حديث متواتر إمام الترمذي نفلي مكسنن مكة كذلك إمام ابن حبان كد نفلي مكصحيح مكة إمام الحاكم نفلي مكمستدرك بسلني على شرط مسلم حديث إتادو أبو هريرة رضي الله عنه لانهم بماك عليه الصلاة والسلام ثلاثة حق على الله عونهم يمبتتن وودي إنه الله تبارك وتعالى ودتني بغارانتي كانكو الله عز وجل وند بلت بنون ولي توتوبي ندو انا نون كو المجاهد في سبيل الله on neddo mo tawata ko yaltudo tawi ko o yaltiri ko jihadi fi sabilillah jihadi shar'inani ndin arana sifa ko be do khawariji yankobe eta islamique ko nandi sifa be ko be woni wadde hande aduna on be nako jihadi tawa ko fenande wana jihadi fi sabilillah neddo di mo on ko al mukatabu alladhi yuridu al ada bi maana ko on jihado walla on kordo mo tawata o haldidi e jeydo mo on joni jeydo mo on happani mo ko addata fiyo o rindimmo tawi non kanko on jihado don himo anni himo fandi addugol dum don fiyo rindu on kadi Allah subhanahu wa ta'ala fawtanike mo o walle mo ha o heba dum do be maki tammo on ko e bi maana alladhi tazawwaja tawa yuridu afafa ko on neddo mo tawata o resi sonnajo tawi pellet anni e makko on ko o resiri sonnajo on himo fandi kanko neddo on rentagol e ko harmi ko bantugol gite mudun den dara sonnabe janambe ben kayasi fontugol juude mudun den mema sonnabe janambe ben wa nafsu shay'in waddugol e sonnabe janambe ben piiji harmoni ha hewte odo zina tawa kanko neddo on kulol Allah tabaraka wa ta'ala woni ko fawimo ha o jombi on don sonnajo Allah tabaraka wa ta'ala ettani on don garanti wonde kanko Allah o wallituto on don o surra mo ha kanko neddo on dewgal makko ngal wawa tabitude o okkoray mo on don sonnajo e modi makko ko be nyama bi iznihi tabaraka wa ta'ala idan haray si tawi hawri en taskike dum do en taway ko wiyetedo dewgal ko hunde nde tawata Allah subhanahu wa ta'ala himo mawnini fi mudum kanko Allah jalla wa ala himo janti fi mudum ka qur'anare makko himo rerdini kadi hattirde rerdingol ko wana non nelaado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kambe tigi hore mabbe sen darti sunna mabbe on e yi ay nokkeli hewdi ka kambe nelaado alayhi salatu wassalam be rerdini ko wiyetedo risugol wadi tabiti e mabbe hadith mo tawata ko selludo muttafaqun ala sihhatihi ay fillado ka sahihul bukhari ka sahih muslim hadith ittadu abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu kambe nelaado alayhi salatu wassalam be maki ya ma'ashara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-farji wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawmi fa innahu lahu wija kambe nelaado alayhi salatu wassalam be maki ko ono yo dental sukabe ya ma'ashara ash-shabab ko ono yo dental sukabe be maki man istata'a minkumul ba'ata
kalamanin ummo tawata himo mari taqa e modon ko innete kon alba'a alama be maki alba'a ko mu'natu zawaj bi ma'ana ko konko kanko sonnajo konko kanko gorko o jonnata ha o wawa resude odo sonnajo dum do woni ko innete e alba'a ilaado alayhi salatu wassalam be maki kala e modon hebudo ko resira sonnajo haray faliyatazawwaj yo o wakkilo o resa ko wadi non fa innahu aghaddu lil basar ko resugol sonnajo on woni ko burata wallitade gorko on ha gite makko den de hippo hara de darata ko harmiko wadi non si o haynike sonnajo go kayasi on non ko o labintini wo ko o labintini walla no o wirtori wono o wirtori kanko gorko on o andi tay wonde mo mari sonnajo go ka suudu on sonnajo don kala ko woni e omo o yiida no e ommo Allahu tabaraka wa ta'ala daginani mo ka suudu no dagano mo darogol on don no dagano mo waddugol e on don dendangal din don piiji di tawata ko piiji dagedi di me maki fa innahu aghaddu lil basar ko woni ko burata wallitade gorko on hippugol gite makko den e darugol ko harmiko be maki wa ahsanu lil farj ko dum kadi burata mo wallitade hiwgol farju makko on kanko gorko on si tawi hawri mo mari sonnajo o hebi shahwu Allah subhanahu wa ta'ala no daginani mo yawgol e sonnajo makko on tawa pellet si tawi goto kala e mabbe jabi hara koy hore bernde laamune mo kala e mabbe wallitike o yaha shahwu makko on iwi be hebay baraji ka Allah tabaraka wa ta'ala dun non tigi hore mudum ko be kontantebe wonde bi maana be hebi mojjere ka makko kanko Allah jalla wa ala wono neladon sallallahu alayhi wa alihi wa sallama be makirino wa fi bud'i ahadikum sadaqa idan haray ndo ko hunde ne tawata woni kambe neladon alayhi salatu wassalam be humpiti be maki wonde wa man lam yastati kala non mo tawata o hebali kanko ko o jombira sonnajo on bi maana on don ba'a wana innugol ko si tawi hawri on tigi hebi bi maana danki ki tawata ko yete ki 7 million kanyum may ko afeesiji mudu e buutuji mu e buutu mudu kanyum ma e armoire mudu ha ka salon julle salon ha hewti bibliothèque e ko nandi e sifarin piiji wana dum don faada albaa wana kadi innugol ko be heba mbudi walidi di tawata a waaway fawtorde sonnajo on hitande timmude hara haysi tawi a wali ka suudu tun on hebay ko nyamol la on don albaa ulama be maki ko mu'natu zawaj bi maana ko konko jonnata fi ya waawo mo jombude kanko sonnajo konko tawata wonay hawa mo jombude ko luttiti ko hande kadi si tawi an gorko nga innike a yalti dabboygol arsike mana on insha Allah tabaraka wa ta'ala o jannati wadi non jomi meden tabaraka wa ta'ala o banginani en wonde kala ko woni ko wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha o wi wonde ala ko mari wonki ko woni e memminade ka hore leydi do hay e nyukum burkum faldude kum si wana arsike mudum gon koy jungo makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala arsiku do liddi din ka bahru o arsiki cholli din ka weeyo o arsiki gilkoy koy tigi ka leydi o arsiki nyuuji din o arsiki cooji din kanko Allah tabaraka wa ta'ala o arsikete ankadi si tawi a yalti adabbi wadi si tawi kanko subhanahu wa ta'ala wa nallahu alayhi salatu wassalamu be makir non law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr wa non taghdu khimasan wa taruhu bitana kambe nallahu alayhi salatu wassalam be makisi tawino hawri ono mofti ande ono yimbe ben hidon holorayno Allah tabaraka wa ta'ala wana cholli din holori monon kanko Allah subhanahu wa ta'ala o arsikayno o wana o arsikirta din bi maana si tawi don holorno mo haqqa tawakkulihi no o hani holorde non tigi kanko Allah subhanahu wa ta'ala o arsikirayno o wana o arsikirta cholli din be maki cholli di yaltay di iwa kanyaka majji di yaha tawa hidi wela bimbi kono nde di arta kikide taway ko di haru kandi cholli dille
ɗi ala hay e nokkure ka innete ɗo ko kanɗi waɗiri ni ma wattitiri ni balɗi yaltay woni ɗi ɗaɓɓa si ɗi yalti hande kadi fiyake majji on fowno e jungo allahu tabaraka wa taala. imam ibne kathir ɓe maaki wonde ma'ana haqqa tawakkulihi ko fi'lu l asbab thumma al i'timadu ala allahi jalla wa ala, ko ya yaltu an gorko on golla sababe ɗen ka mbuɗi ɗin heɓotoɗon ñamete on ka heɓotoɗon yeeso ɗum non hooloramo kanko subhanahu wa taala. ɓe maagi ko waɗi non colli ɗin kanɗi ɗi luttali ka ñakanwoye majji balɗi yaltu ɗaɓɓugol. joni noon mbaɗi yalti ɗaɓɓugol allahu subhanahu wa taala madama ɗi hoolorimo ɗi waɗi yeru ko ɗi wawi kon kanko tabaraka wa taala o accitirtaɗi no waɗi si tawi kamɓe nelaɗo on ɓe maaki non joni wa man lam yastati kala mo tawata o heɓali ko o wawata jombirde haray fa alayhi bissawmi ɓe maaki haray kanko yo wakkilo o jogi to horugol ngol fa innahu lahu wija ay qati'un lishahwa kankorka ka o horata ɗon kanɗon korka taƴanaymo shahwu makko on kanko on ɗon mo tawata o heɓali ɓi ma'ana feere jombugol. aray ko yo wakkilo o hoora allahu subhanahu wa ta'ala wallitotomo si tawi o waɗi sababe ɗen uggingol gite ɗen e ko nandi sifa ɗin ɗon piiji ha shahwu makko on o ɗuyto tawa fawatamo kanko on ɗon gorko yanugol e koko wiyete e zina. kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam e hadise maɓɓe go kadi mo tawata imam ahmad no fillimo ka musnad maɓɓe hadise ittaɗo e anas ibni malik radiyallahu anhu ɓe maki kana rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yanha ani tabattuli nahyan shadidan wa yaqul tazawwaju alwaduda alwaluda fa inni mukathirun bikum alanbiya yawma alqiyama. kamɓe anas ibni malik ɓe maki wonde kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yanha ani tabattuli nahyan shadidan wa ya'muru bil ba'a. nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe laatino hiɓe haɗayno ko innete kon attabattul, mana ko innete attabattulu ko ɗum woni al inqita'u ani zawaji bi niyyati taqarrubi ila allahi tabaraka wa ta'ala. ko ɗum woni accugol ɗon resugol tawa anni e on tigi on ko hilnagol e rewgol allahu subhanahu wa ta'ala. innugol fi yomi yawmi ɗaɓɓoya gandal taw mi heɓa, walla innugol fi e bi ma'ana yomi wawi immade mi juula jemma, ma fi hami gayna hunjade qur'ana taw, ma fi hami hendo shahada ankarijo foti non ko gorko on walla ko sonnajo on salagol makko jaɓugol resugol walla resede innugol kanko o ala ɗaɓɓude ko hilnatamo e rewgol allahu subhanahu wa ta'ala, ko ɗum ɗo innete attabattul. anas ibni malik ɓe maki nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe laatino ɓe haɗayno ɗum hattirde haɗugol. annon ɓe marno sahabajo go arnoɗo ɗaɓɓiri ɓe sifa ɗum woni usman ibni maz'un. ɓaɓe ari ɓe ɗaɓɓiri nelaɗo alayhi salatu wassalam yo nelaɗo on newnan ɓe kamɓe hara ɓe jombali few ɓe jogi to honno rewgol allahu subhanahu wa ta'ala tu. sa'd ibni abi waqqasin ɓe maki ɓa usman ibni maz'un ari landike ɓe ɗum kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam nelaɗo on jaɓanano mo ɗum ɗum few ɓe haɗunomo ɗum. ɗum anas ɓe maki nelaɗo alayhi salatu wassalam laatino ɓe haɗayno ɗum haɗande tiiɗunde kadi ɓe laatino hiɓe yamirayno honɗum jombugol. kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe yamirayno ɓe laatino hiɓe makayno tazawwaju alwadud alwalud, ko ora yo worɓe mofte an jombe sonnaɓe ɓe tawata ko ɓe yiɗuɗon yiɗuɓe on, tawa ko sonnaɓe jiidotoɓe. ɗo no gasa neɗɗo o lando ko honno andirta sonnajo si jiidoto walla si o jiidota. alma o ɓe maaki wonde no jeeya e piiji ɗi tawata ko ɗi salaf kamɓe ɓe daariraynoɓe ma'ana ɗi ɓe taskorayno e sonnajo si tawi hawri ko o jiidotoɗo walla si o jiidotako, darugol ka hedde dewol makko bi mana ka nenela makko, darugol wana biro makko kanyumma e sonnaɓe nene gotoɓe biro makko ɓe walla baba gotoɓe ɓen ha hewti e kawiraɓe makko ɓen o ɓuri hewde kon si tawi hawri ɓenɗon ko yimɓe ɓe tata ko jiidotoɓe, aray kanko sonnajo on kadi ko o jiidotoɗo. amma noon si tawi hawri kanko sonnajo on ɓenɗon wana ɓe jiidotoɓe, ko ɓuri hewde kon kadi
kanko jiidota ko no ara non ka tawata ɓenɗon no fanɗi jiidi kanko o ɗuuɗa jiidi no ara ka ɓenɗon ɗuuɗata jiidi kanko o fanɗa jiidi kono ala kulli halin ɗum ɗon no jeeya e piiji ɗi tawata ko piiji ɗi ɓe taskorayno amma e oɗo zaman ɗo woodi karmokoɓe go jantiɓe ko yowodiri e fiyaake si tawi hawri kanko sonnajo on o jogitaaki ñabbeeli ɗi andanɗa hoore ma ko haɗayɗi ɗin sonnajo jiidagol amma si tawi hawri mo jogiti ɗin ɗon aray kanko sonnajo on ko o konteteɗo sonnajo mo tanƴinanaka jiiti nelaɗon maaki alayhi salatu wassalam tazawwajul wadud rese sonnaɓe ɓe tawata ko ɓe yiɗuɗo moƴƴa yiɗuɓe o moƴƴa alwaluda ɓe tawata kadi ko jiidotoɓe moƴƴa waɗi si tawi sonnajo on no hananimo kanko sonnajo on o wona sonnajo jaɓowo jiidagol tawa annuye makko on ko sabu honɗum ko nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe faalako ɗum woni honɗum ɓe ma'ana ko ɓe maaki kon fa inni mukathirun bikumul anbiya yawmal qiyama ɓe ma'ana mi mantoroyay sabu ko ɗuɗuɗon kon onon mofti an ɗen e dow annabaɓe ɓen ñalande dargal jonnon no hani an sonnajo o tawa awa haali wa sonnaɓe goo ko innata wonde ti tawi hawri sonnajo woni jiidotoɗo kanko sonnajo on si ɗum ɗuuɗi e makko o wonay sonnajo mo tawata o waawi wa linsere e ko nandi sifa ɗin piiji ko tawata yimɓe ɓe andanɗa hoorema ko jogitiɓe konguɗi cheytane ko ɓe maɓɓi ko ɓe jogiti e sifa on ɗon bange hara awa haali wa ɓen ɗon bal madama hiɗa tena jiidagol ngol wakkiloɗa jiidoɗa tawa annuye maɗa on ko ɗuɗɗingol mofte nelaɗon alayhi salatu wassalam ɗonon si tawi hawri innamayo on tigi wonu bi mana gorko wakkilotoɗo jiido walla sonnajo wakkilotoɗo jiido aray alhaali on ɗon ko ya jiido fi ya ɗuɗɗin mofte nelaɗon alayhi salatu wassalam na ya jiido ɗuɗɗina alyahudu walla annasara wannon si tawi hawri a jibini ɗo ɓiɓɓe temedere walla ɓe wulure tawi hawri a haajaka si ɓen juulay a haajaka si ɓen janggay diina a haajaka si tawi hawri ɓen anday ko honɗum woni islam aray anna mofte nelaɗon alayhi salatu wassalam wonɗa ɗuɗɗinde tawi le nelaɗon alayhi salatu wassalam ko ɓe ɗaɓɓiri en ɗuɗɗingol jiidi ko fi on ɗum ko fi yo mofte maɓɓe ɗen ɗe ɗuuɗu oɗo waɗi si tawi hawri haɗaka sharia dina islamu ka asli ko innete kon bi ma'ana qat'u nasl taƴugol jiidi muɗum ɗin few hara sabu ala ɗum ɓenta tahdidu nasl sonnajo on yo o ɗetto ko kalata jiidi makko ndin few tawa o jiidota ko hande kadi harale sabu ala ɗum ɗon no haɗa shar'an amma noon si tawi ko sabu heɓi tawi rangawol makko ngol ronki walla médecin ɓe hoolaɓe ɓe tawata ko atibba mutakhassisun hara ko hertorɓe gon sengo ɗon ɓe wi'i kanko sonnajon hande kadi si o ɗettiti tun reedu bi mana si o sawi tun haray kanko sonnajo on gurdam makko ɗam woni e danger aray himo hulana moƴƴa walla o wawata tende si ɓe wowliri noon ɗon aray ko sharia dina islam wana ulama o ɓe jantori noon e no imamu nawawi jantori noon e cheikh al albani kañum e cheikh usayminen tigi ɓe maaki ɗon haray no dagano sonnajo on rewgol e laawi ɗi tawata ko dagiɗi ɗin ka islamu fiyo o kalu jiidi makko ni imma ko ittugol rangawol makko ngol few ko ɓenta kon hysterectomy total walla kanko sonnajo on ɓe e haɓɓa rangawol ngol sifa ko ɓenta kon obstruction tubaire e ko nandi sifa ɗin ɗon piiji kala manin ɗo ko wonata sabu ha kanko sonnajo on hara o jiidota ko joni tawa ko dagi ɗum ka islam ɗon sharia dina kan no yaari yo ɗum ɗo waɗe amma sina ɗum haray ko hunde nde tawata ko rentetende e muɗum ka sharia islam kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe makirini wonde ko ɗum ɗo woni hadafu maɓɓe on e muɗum waɗi si tawi no ari e riwaya goo ittaɗo e abu umamata albahili radiyallahu anhu riwaya mo tawata imamul bayhaqiyu no fillimo ka sunanul kubra kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki tazawwaju fa inni mukathirun bikumul umama yawmal qiyamati ɓe maaki wala taf'alu ka rahbaniyati annasara kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki ko onon yo mofti an ko onon yo worɓe mofti an jombe ɓe maaki min mi ɗuɗɗiniroyay on
yeso moftali luttudi din nyalande dargal be maki wata o wadu wasifa ko beedo o bid'a mo beedo annasaran ko be jogiti innugol wonde kambe be jombata walla wobbe mabbe jombay be ben si jombi ko sonnaajo goto woni ko jombata hay onno maayi halle kadi be jombita ta goddo go bawo dum elaado alayhi salatu wassalam be maki wata on jogito sifa odo bid'a mo tawata annasara kambe hibe jogiti e godo sengo sendari dum do ha hewti e odo hadisa Anas ibn Malik tigi radiyallahu anhu hadise mo tawata imam Muslim no filli mo ka sahihu mabbe fewdo be do yimbe tato arno be tawi goddo e sonnaabe nelano alayhi salatu wassalam tay ko addi be ko tefugol anda ko honno nelano alayhi salatu wassalam wakkilori rewgol Allah subhanahu wa ta'ala tentini jemmaaje de ba sonnaabe nelano alayhi salatu wassalam sifani kebe kambe be konti wako nelado o wadi don kon madama nelado on kanyu ya fanama bakkatuji mudun din fow haray kambe si tawi hawribe rabbin inike yeru ko nelado on rabbin din e mudun don kon haray no fandi goddo e mabbe dari o inni wonde kanko asumu wala uftiru abadan mimmi horay mi tajata hami maya dimmo on inni wonde usalli بالليل بمعنى أقوم بالليل ولا أنام أبدا وي كانكو جماجه دين فوب ماجي ها او مايا جمما ها e goto dano tako o daroto e rewgal Allah subhanahu wa ta'ala tammo nginni wonde kanko la yatazawwaj o jombata few o wonay e on alhali makko don wala da budi sonnajo bannata ko makko sabu on sakko on non hilna mo e rewgal Allah subhanahu wa ta'ala badu wadi on satine la don alayhi salatu wassalam babe humpitama dum be ari be fewti be do sahaba be mabbe be maki ama inni la akhshakum lillahi wa atqakum lah lakinni asumu wa uftir wa usalli wa anamu wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni kambe nelano alayhi salatu wassalam be maki hay ko ono mimmi do hula Allah subhanahu wa ta'ala buriyon ono be maki min non e hulde Allah e wakkilade e rewgol mo mimmi horende wonde mi tajande wonde mi jokkendirta korka e nder gurdang andam fu ko wana non kadi mi juulay jemma mi danoto kadi e nder jemma on be waday woni jemma on feccaado mi juula mi dano be maki ko wana non kadi ko mi jombo sonnaabe mi wonirta ni ambe nelado alayhi salatu wassalam baabe jantike dido sunnaaje mabbe be maki famar raghiba an sunnati falaysa minni kala manin on neddo motata ko onyido e sunna an on o iwi e makko o anyi sunna an on ara yon andu o jiya kayam idan undo ko hunde ne tawata ko mawnde ne kambe nelado alayhi salatu wassalam be yamiri e mudum ko wiete ko resugol idan si tawi hawri en taskike dedo ayaje ka Allah tabaaraka wa ta'ala yamiri dongal do dewgal nelado alayhi salatu wassalam kambe tigi ko be yamiri ngal do dewgal e dedo hadisaaje mabbe wadi si tawi karmo ko be ben be yaltini nyaawore ko yowndiri e fiyaaki resugol no wodi e mabbe kambe karmo ko be yarube wonde resugol gol ko fardu aynin bi maana ko faridda mutawata ko toddido faridda mutawata ko toddido ko dum do woni az-zahiriyya kambe ko be yaari ko wana imam ibn rushd be jantori non ka bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ka mujallad dimmo az-zahiriyya kambe ko be yaari ko wonde resugol gol ko fardu aynin ko hunde tawata ko waddina ko wadi non Allah tabaaraka wa ta'ala o yamir kadhalika nelado alayhi salatu wassalam be yamir kambe be ni al aslu fil amri wal wujub asli on ka yamirore ko hondu ko waddago wana imam ibn hazm kambe ka muhalla mabbe ka mujallad jeenayabo kambe imam ibn hazm be maaki don wonde si innama dewgal ngal ko waddingal maana mudum ko faridda ay ko wajibi e hore gorko kono sonnaaje on kanko na wajibi e hore makko sabu non hondum kanko na kanko okkitirta hore makko gorko on non kanko mo wawi wonande hore makko waliyo idan be maki wonde no waddi e hore gorko on sifa dum kadi no itta e yoga e karmo kobe hanafiyan kobe no itta e kadhalika e yoga
e karmokoɓe hanabila yankoɓe balko riwaya go iwɗo imam ahmad ibn hanbal wannon sen ndaari ndeɗo deftere wiyetende bada'i'u sana'i wana kamu jallad jeɗɗabo mayre sen ndaari oɗo karmokojo ko janti fi muɗum ko woni imamul kasani ɓe janti fi muɗum ɓe ɓangini yoga e konguɗi karmokoɓe wa nafsu shay'in si tawi hawri en ndaari kam mughni tigi e hoore muɗum libni qudamata kamɓe kadi heɓe janti ton ko itta imam ahmad ibn hanbalin riwaya go iwɗo e maɓɓe wonde resugol ngol ko hunde nde tawata ko nde wajibi no koko tawata e kongol karmokoɓe go woɓe go e karmokoɓe yaari wonde ko mustahab wana hunde nde tawata ko nde wajibi ko ɗum woni kongol imam malik kadhalika ko ɗum woni kongol oɗo imam abu hanifata rahimahumallahu jalla wa ala ko ɗum woni qawlul jumhur amɓe ɓe yaari wonde resugol ngol ko hunde nde tawata ko nde mustahab ko nde sunna wana hunde nde tawata ko hunde waɗɗinde karmokoɓe goo ɓe ɗetti ɓe maaki dewgal ngal alhaali maggal on ñawore muɗum nden ko alhaali neɗɗo on woni ko yaata ɓeɗo ko ɗum ɗo woni ko ɓuri sellude ɓe wodi woɓɓe goo ɓe tawata kamɓe dewgal ngal ko waajibi ko faridda toɗɗiɗo ɓe few mana muɗum ɗum ko gorko mo tawata mo mari feere jombugol tawi hawri o wawata jogitade hoore makko himo hulani hoore makko waɗugol zina mo mari le feere jombugol ɓe maaki oɗo ko faridda toɗɗiɗo e dow makko jombugol ngol wando ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib amma non si tawi hawri himo mari feere jombugol on non mo wawi jogitade hoore makko o hulana hoore makko yanugol e zina on ɗon ko mustahabbu e haqqe makko jombugol jonnon neɗɗo mo tawata o wawata jogitade sonnajo few foti noon ko angal cellal woni ko o jogiti ma ko goɗɗungo e ko nandi e sifarin ɗon piiji on ɗon kanko e haqqe makko kono aña yo o jombu se ndaari ka bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ibnu rushd ɓe janti sifa ɗum ɗo e konguɗi karmokoɓe ɓe ala kulli halin koko yowodiri e fiyake ngal ɗo dewgal ko hunde nde tawata hinde mari moƴƴere molanande e baraji mawɗi si neɗɗo on laɓɓini annuye muɗum e nelano alayhi salatu wassalam ɓe maki hadis mo imamul bayhaqi ɓe filli e cheikh al albani ɓe maki hadis on ko hasan ittaɗo e anas ibni malik nelano alayhi salatu wassalam ɓe maki man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqi llaha fi nisfihi lbaqi ɓe maki kala neɗɗo jombuɗo tawi ko sabu allahu subhanahu wa ta'ala woni ko o jombiri haray diina makko kan o timmini feccere makka on haray ko feccere luttunde nden hande kadi o luttiri o yo hulu allahu tabaraka wa ta'ala o wakkilo e dewe ɗen fiyo nden feccere ɗon kadi o uddunde jonnon si tawi kanko neɗɗanke on o jombali aray ɗen andi hayin kanko koye feccere aranere nden taw o woni kurkade feccere ɗimmere nden ɗon fiyake mayre on no e sengogo himo hani wakkilade hattirde wakkilagol o tinno fiyo o jeye e ɓen ɗo yimɓe ɓe tawata ko ɗuɗɗinayɓe moftene laaɗon alayhi salatu wassalam ɓen ɓe tawata pellet ɓe heɓay moƴƴereji ɗi tata ko heɓotoɗi ɗin e ngal ɗo dewgal waɗi salaf kamɓe hari ɓe wasiyondirayno hakkundaje maɓɓe ko yowodiri e fiyake jembugol umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu nyande go ɓe hayni no goto e wondiɓe maɓɓe no inne abu zawaid baɓe haynike mo kamɓe umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu ɓe tawi pellet oɗo ɗo himo nenni e jombugol tele mo mari feere muɗum fewwi o jombu on ɗum kamɓe umar ɓe makani ɓe maki wonde la yamna'uka min az-zawaji illa ajzun aw fujur ko piiji ɗiɗi woni ko haɗuma jombugol ko ayo aba zawaid goo o tawde modi ko aronkuɗo yani a wawata woni wondude e sonnajo few ko ɗum ɗon woni ko haɗuma jombugol ma o ko bonki mana muɗum awa haray no gasa hiɗa ndarude woɓɓe goo dakmitoɗa e maɓɓe maɗum hiɗa wadde goɗɗum goo ɗo ko wawata ittirde shahwu maɗa on ko gotel e sifa ɗiɗo piiji woni ko wonma haɗude jombugol idan haray ɗen andi ɓen ɗon le ko ardiɓe moƴƴuɓe non ko yimɓe moƴƴuɓe sayi umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu ɓe makirini ko firirɗingol mo wona fi sikkitagol mo wonde o waɗay sifa ɗin ɗon piiji lakin ko fi
rerɗingol kañum oɗon wondiɗɗo maɓɓe yo o wonu neɗɗo mo tawata ko neɗɗo jombuɗo neɗɗo jogitiiɗo sonnaade wana Usman ibn Affan radiyallahu anhu wana Imam al-Bukhari tigi ɓe fillori non Usman ibn Affan yande goɓe yiiduno e Abdullah ibn Mas'ud kamina baɓe yi Abdullah ibn Mas'ud ɓe maaki ya aba Abdirrahman ala nuzawwijuka jariyatan shabba la'allaha tudhakkiruka fima mada min zamanik ene ko ayo Abdullah ibn Mas'ud ko ayo aba Abdirrahman a accata men resinama jiw kun tawata pellet si a wondi e makko o gasa kun andintinte e piiji yawtuɗi ɗin e zamanu maɗa o ko waɗi noon kun hollete piiji heewɗi kun fijirte kun addante nafooreji ɗi tata ko nafooreji molanade sa hewti takko makkum ɓernde maɗa nden nde ɓuuɓay ɓernde maɗa nden nde deeƴay ɗum ɗo ko waɗi Abdullah ibn Mas'ud kamɓe tigi ɓe maaki law lam yabqa min ajali illa 10 ayyamin wa a'lamu anni sa'amutu fi akhiriha yawman waliya qawlun 'ala an-nikahi latazawwajtu makhafata al-fitna riwaya go latazawwajtu karahiyata an alqa Allah yawm al-qiyamati 'aziban kambe ibn Mas'ud be maaki si tawi mi andi hara fellitani lam pellet ko balde sappo luttani mi nder gurdam andam mi wurata buri tew hara e nder ɗen balɗe sappo ɗon kadi mi andi ko nyalande sakkitorne nden mi mayata yani mi heɓata balɗe 15 ko luttani mi few tawi pellet miɗo jogiti feere yo mi resu sonnajo kamɓe ibn Mas'ud ɓe maaki ko pellet mi resay sonnajo on haysi tawi ko yo mi wondu e nder ɗen ɗon balɗe 10 kulol honɗum fitna wata mi ɓantu gite hande mi dara ko harmo wata mi waɗu zina e riwaya go kulol wata mi maayu tawa mi ala ɓengu hara ko mi silbaterijo mi tawoya Allahu nyalande dargal men fottata ko mi silbaterijo mi ala ɓengu karahiyata an alqallaha yawma alqiyamati aziban waɗi wano Imam Ahmad ɓe fillori noon kañumma Imam al-Bukhari Sa'id ibn Jubair ɓe maaki wonde nyande goɓe hawruno e Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu Abdullah ibn Abbas fewtiɓe ɓe maaki ya Sa'id hal tazawwajta ko ayo Sa'id ene a jombi Sa'id ibn Jubair ɓe maaki la wonde ɓe jombaɗe Abdullah ibn Abbas ɓe maakani ɓe ya Sa'id tazawwaj fa inna afdala rijali hadhihi al-umma aktharuha azwajan ɓe maaki hey ko ayo Sa'id ibn Jubair wakkilo jomba ɓe maaki ko waɗi ko ɓuri moƴƴude e worɓe ɗeɗo mofte ko ɓen worɓe ɓe tata ko ɓurɓe ɗuɗuɓe sonnaɓe ɓen ko ɓen ɗon woni ko ɓuri moƴƴude e ɗeɗo mofte tawa hiɓe tinni e kaɗo dina ɗum ko maako maɓɓe kamɓe Abdullahi ibn Abbas oɗo waɗi si tawi Abdullahi ibn Umara ɓe maaki wonde ibadatul mutazawwiji fi sa'atin wahidatin afdalu min ibadatil azibi fi sanatin kamila kamɓe ɓe maaki wonde neɗɗo mo tawata ko jombuɗo ko rewata Allah subhanahu wa ta'ala si tawi asaron selli e maɓɓe wonde ko rewata Allahu tabaraka wa ta'ala e sa'a goto ɗum ɗon no moƴƴi ɓuri ko célibataire jo rewata Allahu subhanahu wa ta'ala sifa ngal ɗon dewal tawa ko hitande timmude si tawi oɗo asaro selli e maɓɓe ɗum ɗon no holle en ko mawni ko woni hakkunde neɗɗo jombuɗo kañum may neɗɗo mo tata ko célibataire ɗum Imam Ahmad ibn Hanbal kamɓe ba sonnajo maɓɓe on feƴƴini on sonnajo maɓɓe le woni Ummu Salih ibn Ahmad ibn Hanbal on sonnajo ɗon Imam Ahmad ɓe maaki ɓe wondi e makko kanko sonnajo on duuɓi 30 terlen duuɓi 30 haa hande accu hakke yani daaliɓe e makko o waɗali ɓe ko mettata ɓe waɗali mo ko mettata mo takko accu hakke yanda e maɓɓe yana hakkunde maɓɓe andi ɓen no wonduno no moƴƴi ga kono nde yawno haa sonnajo on feƴƴini nyande nden o feƴƴini bimbi nde nyanden Imam Ahmad ibn Hanbal ɓe jombi ɓaɓe jombi ɓe maaki wonde ko honɗum jombini ɓe bimbi nden nyanden ko karahiyata ayya bita aziban bi ma'ana ko anyugol yo ɓe waalu jemma goto lewru ndun ƴawa e hoore maɓɓe ɗon
kode de wona ɗon weta ɓe mbi lewru ndu natita kode de mutanangen ƴellitota ko ɓe célibataire ɓe ko anyugol ɗum ɗon waɗi ha kamɓe imam ahmad ibni hambalin ɓe jombi bimbi ñande ɓengu maɓɓe feƴi enen mo waɗi ɗum ɗo ɓe innayi kanko waɗi ɓengu makko walla ɓe inna hari debbo mettitimo ko ɗum innete ɗum waɗi si tawi kamɓe imam ahmad ibni hambalin ɓe maki laysat l azubiya min amri l islami fi cheyin ومن دعاك إلى العزوبية بماك فقد دعاك إلى غير الإسلام سيئك مغني لابن قدامة كونغول ما بنقول نوالد بماك وندك ويته سيليباتيرياغال كون أجياك فيها كإسلام حي إهنه كلام ندودو ما سيليباتيرياغال وي ما هي كايتا جنبو لوتيرني هراي ونودي ما يغدو كو تاواتنا إسلام جير إذن هراي كوكو يونديري فيها كنغال دو دewgal ko hunde ne tata ko hunde mawde aray nan si innama yimɓe ɓe yo resu aray on tigi innaka tun a gorko ya fottu e haddiɗo jommamo walla an kadi sonnajo ya yi'utummo duwol inna ko on ɗon faalaɗa nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe waɗani worɓe ɓen irshadat wa tawjihat kadhalika ɓe waɗani sonnaɓe ɓen irshadat wa tawjihat ɓe makani en ene worɓe ɓe wano ardi noon ka hadis abi hurairata radiallahu anhu بماكي تنكح المرأة لأربعين sonnajo ko resirte ko sabu piiji nayi ɗono yimɓe boy innayi wosida faala resude sonnajo nelaɗo maaki ko ya ngaruɗi ɗo piiji nayi imamu nawawi ɓe maaki ka sharhu sahih muslim ka ɓe sharhata hadis on ɓe maaki maana o yani ko woni fawde worɓe ɓen ha ɓe jomba sonnaɓe ɓen sonnajo kala sonnajo atayi ko sabu gotel e ɗiɗo piiji nayi gorko jombirtamo anda si famidemo ko kala sonnajo jombeteɗo ko sabu gotel e ɗiɗo woni imminde gorko ha o jombam ɓe limti ɗum teno jiya e muɗum limaliha sabu jawdi makko ni hoɓɓe goo yi'ey sonnajo modi makko maayi joni noon o roni jawdi ndin no ɗuuɗi ɓe ara ɓe tokko ɗum fiyo ɓe nafitorni e wali hasabiha e sabu dambe makko ɗin hoɓɓe goo ndara ɓe ta sonnajon ko ɓiɗɗo lanɗo ma ko ɓiɗɗo karmokojo ma ko ɓiɗɗo ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓeyna joni ɓe yaade ɓe bakko ɗum wali jamaliha e sabu ngari makko ki hoɓɓe goo kadi ndara yaltita nden ɓe ndara ɓe tamodi wana buy innirta noon ko sonnajo dariɗo par ce que hoɓɓe no jogiti qawaiduji ka jombugol surtout hande e sukaɓe boy e sukaɓe sunna ɓe innayi ko baydaa tawila dahma qa'ima mana ko sonnajo danejo sonnajo juutuɗo sonnajo mo tawata ko sembuɗo sonnajo mo tata ko dariɗo ka annal baqina jalisa buy hande ko sifa ɗum ɗo ɓe jogiti wali jamaliha ay noon no waɗi noon sonnaɓe goo tawa no darde maɓɓe nden towiri noon ko noon kulol maɓɓe allah ngol raɓɓiɗiri no ɓe labira noon ka mbaɗi ko noon jikku maɓɓe on kaniri no ɓalli maɓɓe ɗi rawniri noon ko noon ɓerɗe ɗen ɓawliri idan haray si tawi hawri a inni sonnajo on ko ngon sengo ɗon tu wonɗa darde makko a yanoye ko annon kin ngari ɗon kadi ko iwayke ko laba wo ko laba ñande goo ngari ki yahay ñande goo ngari ki yahay ki accamo ma ho yaha o accaki ko gotele ɗiɗo piiji ɓe maki wali diini ha e sabu diina makko kam nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki fazfar bi dhati dini taribat yaduka ɓe maki suɓo jon diina kan jungo maɗa ngon hawrodira e ko hani hawrodirde e muɗum go cheikh usamin ɓe maki wonde si a heɓi bi ma'ana sonnajo jogiɗo ɗiɗo sifaji nayin non fa biha wa ni'ma alhamdulillah kono asas dewgal sonnajo fop kala sonnajo mo jombata an gorko on e to ha tawa ko o jon diina yo noon simo rawni watti ɗon awa si tawi hawri ko ɓalejo ɓuranma mo ɓawli watti ɗon awa walla simo juuti watti ɗon awa mahi mo sembi watti ɗon no woniri o mahi mo mari dambe ma mo mari jawdi ma ko nandi sifa ɗin piiji kono yo taw tun ko sonnajo mo tata ko zatu addin waɗi sonnajo si woni hulowo allahu subhanahu wa ta'ala an gorkonga mapota a yahay a hulana wonki maɗa kin a yahay a hulana jawdi maɗa ndin a yahay a hulana ɓiɓɓe maɗa ɓe yebagol a yahay a hulanamo kanko sonnajo on tigi yebagol yaltina hoore makko jonna worɓe janamɓe ɓen koyɗa andi ko hulowo allahu na an o hulata oɗo imo moƴƴi kono amma si tawi sonnajo hulata allahu ko an o hulata
si tawi hawri worɓe jananɓe noddimo o yahay si ɓe fontanimo jungo madama ala ɗon o salmina hijabu makko on simo waɗi ko siɗa ɗon timmi si a ala ɗon timma siɗa ɗon imo feewi si a ala ɗon imo tirade photoje ka télé mo makiyade a moƴƴa o tiro photoje ka téléphone makko o naɓana ɗimmoɓe makko maɗum o publia ɗum Facebook e ko nandi sifarin peeji tawa non ko buumiɗo walla kanko on ɗon sonnajo himo naati Facebook himo connecto no publia no commenta e ko nandi sifarin peeji madama wana jomi makko tabaraka wa taala o huli ko an si a ari himo soki téléphone makko hay a memu téléphone on tun o ɗenƴeto asen wodi sonnaɓe go hay mo haraɓe fokkitu yawgol ka hurgo ɓe naɓi satalde nden ha ɓe naadi koyngal aranalngal ka hurgo ɓe anditi ɓe acci téléphone on ka suudu modi maɓɓe lene toon ɓe yiltitan ɗum fi honɗum goo wata oya naatu ɗon message ji goo ta aro yi'a ɗiɗi fi honɗum wata o cokku photoje maɓɓe ɗe nder to tati fi honɗum wata hoɓɓe goo noddu o notoɗo par ce que fi honɗum na an woni ko o hulata wana jomi makko afuwan woni ko o hulata ko an tigi woni ko o hulata si tawi ɗon hawri a jombi sifa oɗo sonnajo ara heɓi tan eɗan haray ko ya eto tawa kala sonnajo mo jombata hara ko hulowo Allah subhanahu wa ta'ala jonnon e woni kadi zaman mo tata ko hawniɗo to wodi sonnaɓe buyi si tawi hawriɓe jombaka ɓe heɓali moodi on sahi ɗum fu tawi ɓe feewi ɓe timmi yeɓe kala duɗal udditangal ɓe yahay tiggare nden no juuti hijabu on no timmi no waɗi gan no waɗi soksi hay ɓe fotti e gorko ɓe yaha ɓe ukko ka borure ɓe feƴƴa ɗum ɗon fof hollugol ko sonnajo rentiɗo ko sonnajo yeɗɗuɗo jaɓata hay yew fes si ari e boutique on tawi worɓe no ɗon no darade taw hucca to uggino ha ɓe feƴƴa ɗumanno kono ñande kala ñande jommuɗa fo wondo yontere jonte ɗiɗi jonte tati hande kadi o artira jikku makko wowuɗo on o hollama wonde kanko si tawi hawri ko sonnajo moƴƴo falanoɗa a wooɓi wana kanko kulol Allah ngol yeyi ñande wowlɗa konngol gotol o woladi 10 e hoorema ɗum ɗo ko tana no yewi e sonnaɓen hande ɓe tawata si ɓe tumbodiri kamɓe sonnaɓe ɓen on tigi feññinayi o famina wonde kanko ɓuri yidde modi makko kanko ɓuri teddinde modi makko idi ɓe goreɓe makko ɗum fu min mi wannayɓe ɗum ɗo min mi wannayɓe ɗum ɗo min si ɓe landi kelan ɗum ɗo mi waɗireni min hay si ɓe landaki miɗo andi ko welata ɓe kon mi waɗay ɗum ɗo mi waɗay ɗum ɗo mi waɗay ɗum ɗo tawa si tawi o luttidi e modi makko tun ma kawtal ɓe ɓen tigi ɗon kañum no seedi ko himo sa'ira mo ñande wo ñande wana goɗɗo yeeyo tiga sa'irta tiga ko ñande o ñande gorko on no fetti e hoore mum koɗi noon himo lorri mo hattirde lorrogol ka wonnoɗo mawdi'u sukuni wona ndemo kanko wayltiki wonti mawdi'ul fitani wal huzni ko nokkure fitna kañumma e suno kono si yalti ka yaasi modi an si ɓe seenike subhanallah si on tigi wi si ɓe seenike hakkunde maɓɓe ayna e nono wodi kaari heɓi ɓengu kono si allahu hollima ka ɓe ukkodiri o subhanallahi a moloto yo allahu tabaraka wa ta'ala okke sifa on ɗo ndogo tan ko wana noon sonnaɓe ɓen kadi hoore muɗum allahu tabaraka wa ta'ala no waɗani ɓe irshadat jiɗi nelaɗon alayhi salatu wassalamu fewtinannoɓe si tawi hawri ɓe jaɓay ko jomba ɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki idha atakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuhu ɓe maki fa in lam taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid ɓe maki si ari on ɗaɓɓiri on resingol onon waliyaɓe ɓe yo resin jiwɓe ɓe wonɗo waliyu muɗum ɓen elaɗon ɓe maki alayhi salatu wassalamu si ari on mo tawata walla ɓen ɓe tawata hiɗo weltori diina maɓɓe kan kañum may jikku maɓɓe o mana muɗum tawa diina maɓɓe kan ko qur'ana e sunna bi fahmi salaf woni ko ɓe jogiti ta ko diina nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe jogiti ta na shirko wana fasiqijo wana bid'ayankejo wana mo andanɗa hoore maɗa ko yarowo beere wana mo juulata wana mo tata ko wujjowo wana yimowo wana yahowo amugol wana yoppowo tuuɓe wana fembotoɗo pelette wana waɗowo jolokoje ka daaɗe muɗum wana bi ma'ana neɗɗo mo andanɗa hoore ma ko bandi
man tarbawna dinahu wa khuluquhu e jikku moƴƴo kawa kadi ko jikku moƴƴo woni ko o jogiti andi no wadi yimɓe go tawa no jogiti dina kono jikku moƴƴo wala o wadni lamaro alayhi salatu wassalam ɓe tumbindiri ɗiɗi ɗinno ɓe maagi ko yo taw neɗɗo on no jogiti dina himo jogiti jikku moƴƴo woɓɓe ayyay ɓe tahi ɓe wakkili rewgol allahu moƴƴa kono ɓe wawata wondude sonnajo abadan so ɓe wondi e makko tum ɓe toñe o waɗi si nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe makali ndaare dina kanto idan nayo on tigi artun madama a yiware makko nden himo peñinde hande ɓowri ta leɓol kala no wowlirde arabu ka hikkori ɗon imo waɗi conci ɗi tawata nisfu sa bi maana ka tumbugelenji imo ɓorni kaftane dane peng mo waɗi kufune himo waɗi parfeng no uuri tawa kala ko o wolta ko inchallah kala ko o wolta ko machallah kala ko o wowlata ko bi fahmi salafi inna no machallah hada salafi athari inna waga simi wakkilike ɓawɓen inna yata ɗo inna simi yata ɗo mi maya nder ɗo mi yata hayno wakkiloɗa yahata jikku on no boni elaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe maaki ko jon dina kañumma e jon jikku moƴƴo an kadi sonnajo on kala gorko mo jaɓata jombama yo taw asas makko on ko ɗiɗo sibasma makko si tawi ngari no watti ɗon alhamdulillah si tawi darnde no watti ɗon alhamdulillah si tawi jawdi no watti ɗon alhamdulillah si tawi gandal no watti ɗon alhamdulillah kono asasu on ko yo wonu ɗon par ce que no woodi woɓɓe ta gandal no woodi kono jikku moƴƴo ala no woodi woɓɓe jawdi no woodi diina ala jikku moƴƴo ala no woodi woɓɓe ngari no woodi darnde no woodi wana diina wana jikku moƴƴo woɓɓe no jogii diina tawa jikku moƴƴo ala kono nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe sappini si a faala okkude jiwo maɗa gorko resinamo wakkilo ha tawa mo jogiti ɗiɗo ɗiɗi si tawi o heɓi ɗin ɗon ɗiɗi kanko gorko on wana goɗɗo ardunoɗon tawri imam al-hasan al-basri o disiniɓe mo mari sonna ɓiɗɗo jiwo hewtuɗo jombede ko hondu woni ko ɓe wasimu ɓe maki zawwijha biman yattaqillaha in ahabbaha akramaha wa in abghadaha la yazlimha ɓe magi kamɓe imam al-hasan al-basri ƴettu on ɓiɗɗo ma jiwo okkamo hulowo allah si tawi hawri ko hulowo allahu so yiɗi jiwo on o teddinaymo si o yiɗalimo kadi o anyimo o toñatamo o artiriraymo jam hono sina hulowo allahu subhanahu wa ta'ala haaju makko fuu ko haaju makko on o jokke sonnajo ñande haaju makko on lanne sonnajo o wo o tertoraymo no o yiirimo no non ko tana oɗo waɗi si a yiyay woɓɓe go ɓe ƴetta ɓiɗɗo maɓɓe ɓe hokkata ko jawdi ndin ɓe ndaari ɓe waɗi jiwo maɓɓe on makiti maɓɓe on joni on ɗon jiwo yaha ñande o ñande gorko o mboota e mo ñande o ñande o zuwa e mo o yenna mo o yenna ben makko o yenna nen makko o raɗomo kadi ka yaasi ko ñande o ñande himo raɗomo ñande o ñande mo raɗomo anno wakkiliɗo okki oɗo e hooreɗa andi o jogaki diina moƴƴo o jogaki jikku moƴƴo ko ñande o a jooɗoto e moƴƴintingol hakkunde ɓeɗo ha maaya ko nelaɗon ɓe maki wa illam taf'aluhu si on okkali jiwɓe moɗon ɓe marɓe diina ɓen kañum e jikku moƴƴo ɓen ɓe maki takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid fitna molanaɗo laatoto ka leydi e bononda o andanda hoorema ko bononda ɗuɗum ko ɗon wonɗen hande ɗo jiwo no jombeɗo tawa ko jokki pera makko o fu mariage makko haalanni ko terlen 25 millions 30 millions 40 millions hoɓɓe yahay ha 50 millions tawa koye sabbordo suuma e ɗo enne sabbordo suuma e araydu tawa hotino ka maɓɓe kadi ara hoti ka maɓɓe ko piiji ɗiɗi gotele piiji ɗiɗi ko suka on daari tawi ko jiwo labaɗo o jombi kono diina ala ne aaki yaha ɓano heewi e jiwɓe hande hay fittugol ɓe wawata defugol ɓe wawata di ala jiwoy koye fop sina seeɗaɓe ɓe allahu faabi ɓen no ɗetta tum ɓila e l'école koyo jangu gila pir ha mir defata fittata hay wuppata hay molta suudu si sifa ɗum ari gama ñande finiyeti o ko loope o warbantama o jonne ñaama a heɓata koɗo ayi alhaali on ka woni ɗum jon noon si tawi gorko yi sifa ɗum ɗon ta kadi wona needi wo wawaynade an si ari gama wayntako ɓemmina probléme ji ma ɗum tawa goringi ko bandi ɓe wona seeɗa tawa jiwo wawata ñande o gi yaltay no mari jatigiɓe ɓuri temedere ka yaasa tawa wawata gasude andi ɗum ɗo ko muskilaji molnani idan haray worɓe ɓe yo wakkilo ɓe jogito irshad ko nelaɗon alayhi salatu wassalam waɗani ɓe kon sonnaɓe ɓen kadi ɓe jogito ɗum ɗon si waɗama noon bi idnillahi jalla wa ala
moƴƴere heɓoto e dewle ɗen arayɗen tori allahu subhanahu wa ta'ala ɓeɗo ɓe tawata ko jombuɓe ɓen walla jombaɓe ɓen allahu tabaraka wa ta'ala hejjindin hakkunde maɓɓe waɗa barki e dewle maɓɓe ɗen ɓe tawata ɓen kadi ko marɓe anni e ɓeydugol e allahu subhanahu wa ta'ala wallitoɓe ɓe ɓeyda hara koye hoore newende hara fitna memminaki galleji ɗi amma ɓe tawata ɓen ko kañum tun ɓe heɓali ko ɓe jomba walla ɓe heɓali ko jomba ɓe en torike mo kanko allahu jalla wa ala yo allahu o niwinan ɓe okka ɓe feere kamɓe kadi ɓe jomba ɓe yiwa e nden ɓillare nde ɓe woni e muɗum ɗon innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal